ati iyindwi iyindwi n'umusi turi kuwa mbere ati ntishobora guhera tutabahaye ikintu gishaje na satani yokizwa ntishobora guhera iyindwi ntishobora guhera continuité mfise album zibiri zose na video nzoza ndasora video nazo nyene tugukeneye tuzoshobora kukuronka na mugambi mfise wo gufa nege turebona nato poa Musi nakunda kazani mkombozi gihanganye mu muziki w'u Burundi yatanguye kera umuziki dusubiye kumubona ari karagaruka mu muziki w'u Burundi tumusanze kuri studio ya Amiri Mkombozi tutagiye kure ku studio ya Amiri ubu buri mu bikorwa nyabaki Ivane kujya nyene gusa umuntu agiye muri restaurant bagiye kujya nanje banje gukora akaririmbo kweli Jiko ingoma nego kabisa iyo ngoma yoba ari yandirimbo batwemereye kuko genda gukurikiranira hafi kuko uri wacu Mkombozi no kuri party yawe ya anniversaire sinzi ko barambonye nibaza kuze Stene uragibuka niho hari ikintu watwemereye waratwemereye ati igandwe ntishobora guhera ata video uduhaye mugabwezo umunsi nta cyo turabona ku rubuga rwa mu bisanzwe twifuza ko dukora video tuyisohora nko muri show tugire show abantu bose bayirabe twinga ariko urabona gukunganya abantu hamwe kubera corona nibishoboka cyo tuvuga uti no reka basi ubu tugiye kubaha muri nondwi twizere nyesha abajurnaliste tugiye kubamenyesha hagati y'umunsi cankejo tugiye kubamenyesha ni uyu mwaka canke yo barindi ndirimbo tofauti ni uyu mwaka zose nizanje ngiye mvuga uteka ndabahiki canke iki ariko byose gusa icyo nkora gusa nuko byose byo baryohera izo biri mu bwoko bw'umudihu wahe mu gihe tubona hip hop ngo dusanzwe twari tukumenyereye so Mkombozi tuvuga ati nta bintu byinshi byo kukubaza dufise muri uno mwanya kuko turabona uri kurihuta cyane ndi kumwe na manager hajya barakurindiye bampaye n'umwanya muto kugira nshobore kukuganiriza so twitege abanyamakamba abanyinyazaraki baragukeneye kukubona tena kuri stage bazokubona ryari ugiye kubanezera ubereke ko wagarutse ku gatandatu hari umunsi mukuru wa makomine ya ndashimira kwanza abakuru ba Mustanheri n'abatwari b'inyanzarake baramayiteka baramikaze yamba mu bantu bari batumiwe biteka muri ico gihe naronse nakajyo kukubona n'abanyagihugu twaramukanya n'abarongozi baho ari n'imigambi myinshi twavuganye ku bwa komine tugiye gukora ku bw'amatara yahajya so ni byinshi ejo nayo narindi urumva wari wagiye ku rwego rwa komine mugani wari wagiye nko kuryohera abafana ngo wandika amatangazo wandika yani promoting ati n'umunsi hariho show y'ibirori kuko ni benshi banyandikiye concert zarabugije mugabo corona niyava mu twizere ko aba hari abazoneza byumva niwe ntangura guhera niho uzotangura guhera so Mkombozi uravuze ati iyindwi n'umusi turi kuwa mbere ati ntishobora guhera tutabahaye ikintu gishaje na satani yokizwa ntishobora guhera iyindwi ntishobora guhera so Mkombozi turayiteze kwanza icyambere na mbere iyo ndirimbo kuko turagukumbuye izo bari audio canke na video izo biri video abantu benshi barabaye batomana kubaha bashaka ibyo biboneye turashaka kukubona mu gihe mu myaka yose umaze uririmba ata video yawe ni mutwe bwikire tubona atari kajya ari kuraguza ingoma gusa niko twabonye hari n'abakumva gusa batakuzi kwisura benshi barashaka kukubona mbega iyo video izoba imwe canke bizoguma bibandanye nyene continuité mfise album zibiri zose na video nzoza ndasora video nazo nyene narazumvise mu gihe warukiri mu gihugu cya Tanzania uvuga ati je album ngira ndazirekura mugabo turarindira gico gihe ndaciye mbona urekura indirimbo imwe yise ngo indaya gahunda nategeza kwilancishwe niki kwanza imbere na mbere nusanze gahunda ari gihe upanga agasanga sigiye cy'Imana ko n'ingendo zo kuza mu buntu nazipanga cyane ariko igihe cy'Imana kigeze nyaho nico gihe nawe wari ufise umwanya n'abandi bajinasi bafise umwanya kuza kuri aeroport so Imana ntibesha niyo mpamvu ibintu byose iyo bibaye birampimbara tu none niyo ndirimbo uvuga ati
naho shetani yokizwa iyi ndwi ntishobora guhera ntayisohoye Imana nayo yo kivuga ati reka mpindure nawo mu mugambi y'Imana naho byose bigenda gute Imana yarige ikubwira ikintu ukagira amakenga hari n'igihe Imana igukuramo amakenga yose ukaburisha ukavuga uti uyu niyo Mugombozi reka tugushimire ku mwanya uduhaye ni muto mugabo twe dufite byinshi byo kukubaza mugabo ko bishitse nta kibazo ndibaza undi munsi tugukeneye tuzoshobora kukuronka bitagora na mugambi mfise wo gufa nege tuzobona nato poa so bakunzi ba Stein TV twari kumwe na Mukombozi Lucifer umwe musanzwe mukunze mu gihugu cy'u Burundi umuraperi agarutse kugira aduhe byiza bishasha aratwemereye muri inondwe kadashobora kuyimara ataduha gishasha genda kuri channel ya Mukombozi Lucifer mwe murakora subscribe kugira iyo ndirimbo niyashika atwemereye kizo bifise n'amasanamu kugira iyo ndirimbo niyashika uzoba wa mbere kuyironkera utarakora subscribe genda kuri Mukombozi Lucifer kore subscribe kugira